unamandla amakhulu uthi kwakunikeze wona kodwa ukho wilane uthixo bekufanele ukuthi uhambe kuyo ukilana nabantu ukusebenzisana nabantu kubangela ukuthi ube nempumelelo emsebenzini owenzayo. Uba uyi-bricklayer udinga abantu abazoxova udaka, wena usesikefele phezulu udinga abantu abazoxova udaka bakunyusela udaka, udinga abantu bazothatha izitena bazinyusele kuwe. Awuzukwazi ukwehla phezulu uyoxova udaka uphinde uthole udaka unyuke nalo, but udinga abantu ozosebenzisana nabo ukuze umsebenzi wokwakha indlu ube yimpumelelo. Asiyena